IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Inpakamo ni Mr. Mark Alan Abad, Head City Agriculture Office, iti syudad ti Batang kamay sa kadagiti aktibidad na kadito yung Maya Farmers Festival, kititi padjak, dapayan. Kunana, ada ito yung aktibidad, ket challenge kadagiti mahilig nga agbike, umapanda pa siya ng digiti top 15 adapayan, iti syudad. Inayon na, ang kasapul na tag selfie, kastamet ka na papirmaan digiti siklista, tap na mangipakita, ang nakadanon da kadagitoy, a destinasyon. So parte nito di Farmers Festival tayo is adan to di Padjak Dap Ayan Challenge tayo. So deto'y Padjak Dap Ayan Challenge tayo. It is a challenge nga dagiti top 15 nga kapintasan nga boot tayo ket pasyaron to dagiti bikers tayo. So every dapayan to ag selfie dan to can adan to signature that at no proof nga nakapanda di nga dapayan. So dito nga Padjak Dapayan Challenge tigagam na dito is tap no may promote tayo dito dapayan tayo dito syudad tayo nga Batak. At the same time di pay bike enthusiast tayo mapadasan dan to pay ti DJ ma-experience man ti ag bisikletan papan iti bamban tayo nga barangay tayo ti syudad tayo Batak. Amidst deto'y global crisis tayo nga mapaspasangasangan. So it is also a way tap na ma-promote tayo ti cycling as a means of transpo and panag-exercise na giti umili tayo ti syudad ti Batak, sir. Mainay kita daytoy inbatad to official at daytoy Padjak Dapayan Challenge ket silulukat para kadagiti amin na siklista dito Ilocos Norte ken kabangibang a probinsya. This Padjak Dapayan Challenge is open to all amin nga bike enthusiast iti probinsya tayong Ilocos Norte ken dagiti kabangibang tayong probinsya, sir. Adalang bayadan tayo nga 300 pesos just to cover DJ expenses, sibado, dati snacks nanto, kung dati race bib na, kanda dumapay nga kasapulan tayo para iti pa nag-conduct tayo dito nga event. So, amin nga, dati mahilig ang bisikleta, encourage na kayo o may to, ang join dito. Open to registration tayo, mangrugi itata, up until April 28, 2026 up po. Inawis met ni Mr. Abad iti amin na mahilig iti bike, tao may dagrehistro iti daytoy Padjak Challenge tap na makita dati kita kakalapsat kinagkakamari sa dapayan iti syudad ti Batak. Para iti IFM News, Idol Rain Santos, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.